stand before you. Father, that every person, as Esther has said, that's trusting you for healing, Father, that you will come and touch them in the name of Jesus. That you will heal them in the mighty name of Jesus. Father, so many times we think you are afar. So many times you think you are not near us, but Lord, you are here. You are with us. And Father, you, through your Son, Jesus Christ, is the great healer. I pray, Lord, that you will touch emotions, that you will touch us physically in Jesus' name, that you will bring healing, Father, if we need it in our emotional side of life and also physically in Jesus' name. Restore, heal, set us free, Father, of that what the enemy is throwing at us and tries to keep us in, Lord. Set us free, Father, of tradition. Set us free of doing things over and over the same. Set us free. As ons maar net sien die pad wat Jesus geloop het, die pad wat hy geleef het, was anders as die wette en die instellings van daai tyd. And Father, we want to be free in you. Free in how you move, in how you do things, Father. Come and heal. And as the song says, you make a way. Father, make a way. And if it needs to be a new way, let it be so, Lord. Let it be so. Here, waar u my vanoggend net aanraak met u vaderhart. Here, dankie dat u ons Vader is. Dankie dat ons u Papa kan noem. Here, in die verloop van die lewe en dit wat als om ons gebeur, bly u so getrou. En Here, ek bid vir oggend se boodskap, Here, dat soos wat ek het bring, Here, dat u in elkeen sy hart en gees sal openbaar dit wat u wil hê hulle moet hoor vanoggend. Here, dankie dat dit nie deur krag, deur werke, of geweld is nie. Maar Here, soos u in die woord sê, through my spirit, deur my gees. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen, dankie julle. Ek moet sê vanoggend, this morning, the message that God has laid on my heart, approaching God as Father. From last night, I started feeling emotional. I hope I get through this. Because we can approach God as Father, as friend, or as a judge. And in the weeks to come, we will preach about each one of those. And today it's the Father heart of God. Die Vader hart van God. Voor ek daar kom. Vir my is dit een van die lekkerste tye van die week om saam te worship. Om saam die Here se naam groot te maak. Om net te vergeet van jou eie ambisies, jou eie ideale en net voor hom te kom staan. Dis vir my wonderlik om dit te kan doen. Hier staan ons in die middel van Maart. We in the middle of March 2026. The year is going by
very fast. Tyd staan nie stil nie. Tyd beweeg. Tyd wag nie vir my en vir jou nie. Maar in dit is tyd kosbaar. Tyd is kosbaar. En ons moet kyk en mooi ons tyd bestuur, omdat dit kosbaar is. Ons het so 3 weke terug, 2,5 weke terug, het ons 'n tyd van vas en gebed gehad. Want ons kommunikasie, hoe ons kommunikeer met God is deur gebed en deur sy woord. En julle vir my, wat vir my kosbaar was in dit alles, was die jong mense. Ook die ouer mense, ek sluit julle nie uit nie, maar die jong mense, hoe hulle gevas en gebid het, hoe van hulle na my toe gekom het en gesê, vir die eerste keer in my lewe het ek het gedoen, en dit wat ek gevind het, en dit wat ek ervaar het in dit, was wonderlik. First time in their life, they spent time in fasting with prayer. And what it created within their life was precious. En wanneer ons bid tot God, en ons gaan vandag kom by God as ons Vader, maar wanneer ons bid tot God, probeer ons nie om hom te oortuig om iets vir ons te doen nie. Dis nie wat ons doen nie. Want dan gaan dit oor my en my behoeftes en my ideale. Dit wat ek wil bereik. Wanneer ons bid, of wanneer ons by mekaar kom, gaan gebed om saam te stem en saam te werk met dit wat God alreeds in die daar gestel het. Maar ons bid sodat daar 'n shift kan kom in die geestesrealm, in lyn met God se werk. Dit wat in die hemel is, bid ons op aarde. Dis wat die woord vir ons sê, Matteus 6 vers 10. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Die skrif is duidelik oor dit. So wanneer ons bid, doen ons dit vanuit die geestelike dimensie. Geestelike mensie wat Jesus ons toegang voorgegee het. Hy gee vir ons toegang tot dit. As gevolg van wat hy kom doen het. Van sy dood, sy opstanding, sy hemelvaart. As ook sy posisionering aan die regterhand van God die Vader. It's important to know that God positioned himself on the right hand, my right hand, of God, your right hand. He positioned himself there. And Jesus' ability to function in prayer was not a gift. It was from a place of intimacy with God the Father. That place of intimacy with his Father. You and I have to been granted the right to enter into the Holy of Holiest, to spend time with him and with him alone. And we can do that by the blood, through the blood of Jesus, according to Hebrews 10:19. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. Scripture, it's not Anton that's saying it, it's Scripture saying it. This is a spiritual dimension to enter the holiest. It's speaking of a place. It's a place of his presence. It's not a place of my presence that I invite God into my presence. It's a place of his presence that I'm stepping into. And it is holy. It's a holy place. And there we encounter him. And all the spiritual activities surrounding him. And as we do that, we move with him to see his will being fulfilled in my life and in this world. That's why we're doing it. And we do it through prayer into the unseen dimension of the Spirit. En vir my en vir jou is sodat ons God, die Vader, kan encounter. Dat is hom kan encounter.
voordat Jesus aarde toe gekom het die mense God gesien, na hom gekyk in vrees, en daar was 'n afstand. Hulle het nie dit wat ons vandag het hulle dit nie gehad nie. En weet julle, dis goed om net te weet, die Islam geloof sien nie God as vader of as vriend nie. Hulle sien hom as 'n regter. The Islam faith doesn't see God as a father or a friend, but they see him as a judge. That's the only way they see him. Jesus het gekom om die Vader se hart aan my en jou te openbaar. Hy het die Vader se hart aan ons kom openbaar. Toe sy disippels vir hom vra, maar hoe moet ons bid? Hoe moet ons met hom kommunikeer? En julle almal ken daai gedeelte in Matteus 6 vers 9. Onse Vader wat in die hemel is. Dit is wat Jesus gesê het. Hy het nie gesê my Vader wat in die hemel is of jou Vader wat in die hemel is. Hy sê onse Vader wat in die hemel is. Our Father who art in heaven. The first word of prayer. The first image bringing into our minds. The first word talking to God as our Father through relationship. Our Father. As jou kind na jou toe kom, is heel wat van ons wat kinders het. As jou kind na jou toe hardloop, daar sal verskillende name wees, papa, vader. Maar hulle kom met 'n opgewondenheid en hulle kyk op na jou. En hulle sê vir jou, papa, vader, ek hardloop nou eintlik vooruit. Many times, as we see or perceive our earthly Father, our heavenly Father, is by the experiences and the views that we experienced our earthly Father. Baie keer hoe mense God sien, is vanuit die beeld hoe hulle aardse Vader beleef. Die goeie, die slegte of die nie so goed nie. And this may be a problem for some and a blessing for others. Because not all earthly fathers is good. Dan is daar diegene wat sonder 'n vader groot word. Wat nie 'n papa het nie. Wat nie 'n pa in die huis het om hulle te lei, om hulle te leer nie. In Jesus' time, this was one of the main reasons that he came and take the veil away from our eyes. A completely different view of God was beginning to form in the minds of people around him and the people of those days. When Jesus came to show God, he did it in a whole different way. And when he introduced God as Father, he did it in a completely way that people didn't perceive at that time. A revelation of God as Father and of his forgiveness gives us the right view of him. That's what it's doing. Romans 8 verse 15. The Spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship, and by him we cry, Abba, Father. That's what we cry out, Abba, Father. Hierdie term,
Abba Vader, in hierdie vers, openbaar een van die kragtigste waarhede van die evangelie. Een van die kragtigste waarhede van die evangelie. God is nie net my en jou skepper nie, maar hy is ons Vader. Vader is ook 'n term van autoriteit. Autoriteitsfiguur. 'n Pa in 'n huis is nie veronderstel om met liefde en sekuriteit, om net liefde en sekuriteit te skep nie, maar hy is ook daar om die reëls neer te lê. Hy is ook daar om te lei. Dit is wat 'n pa moet doen. Dit is wat 'n vader van 'n huis moet doen. Dis wat God die Vader vir my en vir jou doen. Hy lei sy kerk. En ek het dit al gesê, vir diegene wat dit nog nie gehoor het nie, dis nie my kerk nie. This isn't my church, it's not your church. You are the church. And we as church come together. And this is His church. God's church. Dit is sy kerk. Abba. Want ons lees in die skrif, Abba Vader, Abba Vader. Abba gaan oor intimiteit en nabyheid. Intimiteit en nabyheid. Vader gaan oor gesag en orde. Sien julle die twee? Abba Vader. Intimiteit, nabyheid, gesag en orde, wanneer dit by Vader kom. In the Aramaic, the term Abba is father. And it means, it's a nursery word. The equivalent of papa or daddy. In the days when Jesus walked this earth, the people were so afraid of God that they didn't want to use that name because of the fear and reverence for Him. This can also be called, we can also say, Father, my Father. When we know God as Abba Father, we stop approaching Him with fear. As ons hom ken as Abba Vader, dan hou ons op om na hom te kom in vrees. Daar is 'n soewereiniteit, daar is 'n heiligheid, heeltemal reg, maar ons hoef hom nie te nader deur vrees nie. Hebreërs 4 vers 16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Let us then approach God's throne of grace with confidence. So we come freely before Him. We come in honesty, boldly, because we come to our Father. When you come to your Father in the house, you don't come and say, Papa, okay, behalwe nou as jy stout was, dan kan jy dalk so na hom toe kom, maar gewoonlik kom jy nou toe en sê, Papa, dan gaan jy aan met jou sin. You come boldly to Him. Some people do use the word of grace of God the Father as a license to sin and to promote sin. So they say, when I come to Him, I can sin, it's okay. He will forgive me. He will forgive me. You know, that is what occurs if we only know the Abba side of God. The softness, the gentleness, the closeness. I can sin, He will forgive me time after time. No. God is gracious. Yes, He will forgive us, but we can't play with sin, if you understand what I'm saying. Then there's the other side. On the other side, if we only know the authoritarian side of God the Father, we become legalistic. Dan wil ons nou wetties raak. Wanneer ons net die ander kant van God die Vader ken. And the Father that only know, a person that only knows the Father side of God, rule their families with an iron fist. We see it. We see it. They want to rule their family with an iron fist. They expect complete submission of their wives and children. They create an atmosphere of fear. That's what they do. That controls
everyone in that family. That is not the fatherhood of God. No ways. That's not the character of God, our Father. He will discipline us for what we do, and that's for our own good. It is so that we can be partakers of His holiness. And He corrects us with kindness, with love, because He loves us. Dit is hoekom hy ons tigtig soms. Wanneer 'n kind, kom ek vraag Johan, as jou kinders seer gekry het, wat doen hulle? Hulle hardloop na jou toe, hulle huil en hulle hardloop na jou toe, of hulle hardloop na Gerda toe. Help. Hulle weet waartoe om te kom, hulle weet na wie toe om te gaan, papa gaan help, papa gaan weet, mama ook. Maar oor die vader praat vanoggend, wil ek die pa inbring, hulle gaan na die papa toe hardloop. Dit doen hulle wanneer hulle verward is, wanneer hulle bang is, wanneer hulle seer het. En net so wil God die Vader hê, moet ons na hom toe kom. Wanneer daar vrese is, wanneer ons bang is, moet ons na hom toe kom. Dan is daar nog 'n kwessie wat ek wil aanraak vanoggend. As gevolg van vaderskap, is die gees van aanneming. The spirit of adoption. We read in Ephesians 1 verse 5, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Nou baie interessant, kom ek vraag gou so, ons sien reg oor die wêreld, sien ons baie mense wat kinders aanneem. Reg? Hier's van julle wat weet van mense wat kinders aangeneem het. Nou in die Joodse kultuur, baie interessant, word kinders ook aangeneem. Julle dit geweet? Nee, okay, dan moet jy nou luister. Maar, dit is nie iemand buite die familie nie. Hulle is reeds in die familie. Die pa neem letterlik sy eie seun aan. Sy eie seun neem hy aan. Dit is in 'n tyd waar hulle die volwassenheidsproses bereik het. So, hy is nou volwasse. En dis wanneer die seun gereed is om die familiebesigheid, erfenis of bates, wat ook al, te kan bestuur. Dan neem die pa sy eie seun aan. Hulle het 'n seremonie waar hy hom aanneem. Dit gebeur wanneer die seun 30 is. Dan doen hulle dit. En dis wat met Jesus gebeur. Mense, die skrif is so interessant. Dit word so oopgebreek. Kyk, Markus 1 vers 11. En daar is, Jesus is gedoop by die Jordaanrivier. Nee? Julle frons vir my. Jesus is gedoop by die Jordaan. Jesus was baptized in the Jordan River. Okay. Deur Johannes, die doper. Toe Jesus uit die water uit opkom, wat het God gesê? Ja, daar is die skrif. En daar het 'n stem uit die hemele gekom. U is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Die gees van aanneming word nie net in die gesin aanvaar nie. Dit werk in ons om ons voor te berei, om die hulpbronne, dit wat God die Vader vir ons het, te kan neem, en dit te kan bestuur. En ons dra saam die verantwoordelikheid. The spirit of adoption is not just a legal change, it's a spiritual transformation. A spiritual transformation. And this shows intimacy. Intimacy with God, our Father. And if you walk out of this place this morning, the only thing, if you must remember anything, God, our Father, is a place of intimacy, a place of closeness with Him. We are no longer strangers. We are no longer orphans or slaves. We are sons and daughters of a living God, members of His family, heirs of His kingdom. That's who we are.
Dit is wat ons is. Ons nader hom nie meer deur vrees nie, of op 'n afstand nie, of deur onsekerheid nie. Ons vertrou hom. We come to him in confidence and in love, because he's our Father. Toe Jesus gesê het, as julle bid, Onse Vader wat in die hemel is, het hy gepraat van 'n bewustheid van wie God is. 'n Bewustheid van wie God as ons Vader is. Vanoggend toe ek hier sit, weet julle, dat dit net die hart van God het ek ervaar, en ek het net begin huil. Sy hart vir my en vir jou. Hy begeer om sy vaderskap deur sy gees aan ons te openbaar. Soos ons tot hom nader. Soos ek en jy tot hom nader, maak dit die eerste dimensie van die gees vir ons oop. Wanneer ons bid. Wanneer ons tot hom bid. Hy ken ons sterkpunte. Hy ken ons swakpunte. En in dit bied hy genade. In dit bied hy beskerming. In dit bied hy vir ons onvoorwaardelike liefde. Aanbiddingspan kan vorentoe kom asseblief. Onvoorwaardelike liefde wat net van hom af is. And as I said this morning, I really sense the Father out of God. We go through personal stuff and we try and push it away, but God will touch us. He will meet us. And this morning as we worshiped, I just sense His presence as God our Father. Let's just stand. Ek wil niemand vanoggend op die spot sit nie. Ek wil niemand ongemaklik laat voel nie. You know what is happening inside your spirit. You know what is happening inside your heart. Van ons het 'n pa. Van ons se pa's lewe nog. Jy wat hier staan is dalk 'n pa. Van ons se ouers mag dalk nie meer hier wees nie. Ek mis die gesprekke dalk, kan jy sê. Mis die nabyheid. God wil met jou en met my tyd spandeer soos wat ons dit nog nooit gedoen het nie. Hy wil die papa vir jou wees wat hy nog nooit was nie. Ek wil vir jou vra vanoggend, as jy behoefte dat ons saam met jou moet bid, wil ek vir jou vra om vorentoe te kom. Moenie wag nie. Jy weet. Jy weet as jy gebed nodig het oor hoe jy God sien. Jy weet of jy gebed nodig het oor jou aardse pa, wat jy dalk moet vergewe. Of wat nie meer daar is nie en jy te verlang na hom. This morning I want to invite you, come forward. Let's pray with you. It's not just taking a physical step. It's a spiritual return to the Father. Approaching Him as Father. Approaching Him as your Father. Father, thank you that this morning
we can turn to you. Thank you, Father, that as this message went out, Father, that it will reach those that don't see you as a loving Father. Father, if people see you as a far off, as jy vir hulle ver verwyderd is, Here, bid ek dat hulle u sal sien as Papa, as Abba Vader, wat naby is, wat met hulle is, wat by hulle is. Here, ek bid dat as hulle voel dat hulle nie kan deel in dit wat u vir hulle is nie, Vader, bid ek dat u hulle deur u Gees hulle denke sal verander. I come against an orphan spirit, Lord, and I say, in Jesus' name, I cancel it out of your people, Father. I cancel it out. And I pray that they will be loved, that they will feel loved by the Heavenly Father. Here, ek bid dat u met ons sal wees die week. Here, dat ons daai nabyheid van u as Vader sal ervaar, as Papa Vader sal ervaar, gedurende hierdie week. En ek bid dit in Jesus naam.